أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب وعسكه من دين كونيني نعم ماما أتاو دنجرانو أرو أغولين لخو وكوين نجوبنا أستاذو أسره وكوين موصلنا ماما وتني يا ربي أن خير يورا دغنا دينار لغرا أن بركيرو وسكه من دين بين ياوندي أن عليه أو ترنجنا نيوما أيار ما أكوين خير ندو كتا سكه من دينا يا ربي أترنجا موصري أن كينيو سكه من دين نعن أفهم موصري أن كينيو سكه من دين نعن أنا براجين سبتني أو ميزانوني كنا عليه أولا لخيكي أو ندنكتا إن شاء الله. أو معلمو حرسا أنا بدري dunkonu wana kunya kamana koni kibara go himbenu yimen kama ora khallono kundi na kun wala tar ko gum ma kibara koni himbenu yimen kama o dangin kun hanai kembrenga ora dantanu konari harsa ogara daru khallenga no khube kina Zubair ibn Awam hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam don wana kenya kama o kamana ko ora ko inanti Zubair ibn Awam aga fatina tambo be toy khanninga agaben mosiri tambo ke gaben mosiri mora ko nanti tambo kira Zubair kita ama kita nanti qomi ara diga gora sumu sere ma wal mahoy ay ora ko nanti Zubairu ni sawra on sirai kembe na serunyi goron kare hanai kenna ga hale serunga nay fatini wo iwasi khanu wo kengi na Zubair ibn Awam ya kasaruna na goran kara Zubairu ya anyitina ton kusanya sumundenga tabani wana bu kare hankite na wana ya sumundenga kembrenga kenya sawabuni a ganin fatini a fatina gore tambon gaben to akane tar gumunda ko yinanti tambo be ganin Zubair ibn Awam kanne ken ko tanga ti wujunu hilli wujine tawra ma wujunu hilli aro kamu hilli wujunu wujine tawra ma wujunu hilli aro kamu hilli wujunu ti kenya tamoyi Zubairu kanne birambe Abdullah ibn Zubairi agara Zubairu tambo agara jate na kahuma me agara jate be buni kenni kai ke kotanga jate be ganino kenni kai kena million jatu kuma buhina kembira wujine tawra ma wujunu hilli aro kamu hilli wujunu gore ke gemu kenya agara jate gore be tambo ngaba kanne ogara ko inandi Zubairu ama fatina gore bane to ama fatina kange to ama fatina gore khule to nguyen ko tunya yama aro kanu kembira Abdullah ibn Zubairu an-Nur sami ke tambo gabe kerne to yakamo ken qarain Zubairu me kara nanti agana Nur sami Allah ruqasa Zubairu qoron semira kingane Allah ruqasa Allah nanti Allah na nondi Abdullah ibn Zubairu khanya arna dunge are hawa suka mande ma kembire agana Nur sami no qusu aw Allah qili awti Allah Zubairu tamontu baka khaninga kembire Allah ken nondi Abdullah ibn Zubair ati kotai ikero Hakim ibn Hizam haygagem Abdullah ibn Zubair men koy Abdullah ibn Zubair no sirai muhajir nanu kuben wa bu Makka nan ga Madina leme hana bega sare muhajir nanu mawa gadiya Madina ken Abdullah ibn Zubair ay kembrenga ken muhajir nanu lempana kembrenga Hakim ibn Hizam ati kotairo Hakim ibn Hizam gemu Hakim ibn Hizam men koy Hakim ibn Hizam keni sirai ora hogabe koni akhbareni nandangi Khadijatu sertindani o ma Khadija ummul mu'minin asertindani Hakim ibn Hizam ya kome be Allah rema keni Zaid ibn Harisai Hakim ibn Hizam ya naqubu nakino o ma Khadija
kembe Khadija khana lakini Allah harenga nema no kisinga kama Allah haren kara akannen poro woro gabe ko ni kende wora ko nan di Hakim ibn Hizam leme bega sare alkaba nondi amma ni tawafunga kotai kenna yin nogon koto na to tawafunga doro jalan ko sagara katu jalangara kadu uman no kusukita malanta alkaba no kembra wora tunan gata yi alkaba no da sare noy kenna ngale Hakim ibn Hizam wora gabe ko na khabare nan wora ko nan di Badr kota anyiro kahirnum bangiya kembere nga kahirnu tanyere serebe ga girna to wora jimini tanyere sere it wora jimini Allah haranti ini tonu ina jimini ira jimini kembera sere sugara jike mini tanyere ga sereri abuti Hakim ibn Hizam asuko manten kara Badr kota Hakim ibn Hizam banan kisi kenya sabuni aslam aro hal islam awni hinga na qoto agana kuna agana tin kuna te kamane bagarin kisi ni Badr kota agana kengo bane beswatu nan diketa kinye khembanga pasa anyi kengo ni hinga na kinye khembana agani kengo ni kembira Hakim ibn Hizam wo gawe ko na khaware no ra ko nandi kahirnu benu iwuce ga Allah haren toro makanta ni toro makin Allah harenga mi go ni rasulama woni kunyu wan Hakim ibn Hizam kembira Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma ati kero Hakim ibn Hizam gem kotai ti Hakim ibn Hizam ti dangan ati ya buna ummi ya marimi ati nda mu nan dinge akhi kani azberu ya tira mu nan ta atambo be ga khanna ta gaben de tira mu nan ta tamon gaben tele tambo ke aw geme manme tele aw geme manme dongu Abdullah ibn Zubair ti ike samu na goreke hakin ko nara na sawunya goreke amun tan gaben ngani mowe i samu na hakin ko nara kamera Abdullah Zubair ti ata qulitu lahu ike ta dangan iti kame wujunu kenya tambo nai miatu alifun ti kenya tambo Azubair ibn Awam kanya ti kenya ya bana ti Hakim ibn Hizam ta kule ta ti kame wujunu suwa ti kenga bende kembira kule nan kabako kame wujunu ti kenga bende bo kenya ya watwe ti keta dangan tanke wo igeta dangan tange wakabako no kame wujuni kembere iga na kuna nanti wujine tawra ma wujunu hilli aro kamu hilli wujunu iga na tikenya wa khanin anna manikoni kembere nga akabako ata tunga tige ni tambu gabe tige ko ni watu ige ko ni wa gigi aran take tukana ige wa gigi aran take tukana qati Abdullah ibn Zubair tige ko ni go himbe konara ani dokoto tamonuku atuganinga aga makata keta Ali ikewa demana wo me demana khabarenga ana ya mundo aga na kondo Ali ikewa demana iwa garantini iwa demana na tamunu kutwa keta sahabanu Allah ren sahabanu nemano kisenga kama iro mena ampai kai kemberenga owa wali sergabe angarnta wanyi mesindenga antanu bil kama yo hoggabe nyananda kangana fati serebe go siki an kungondi ke magabo ke hay Allah ren sahabanu jukunye keta Azubair ibn Awam ashairin purawo anta khureni Hakim ibn Hizam haiga siga garantinga na antano ati Abdullah ibn Zubair aga makkata tamunu kutuwana ani sekonya aga makkata Ali ikewa de mana yo ya mun tamunu kutuwenga kemberenga qibara bega dani Hakim ibn Hizam na waro Abdullah ibn Zubair na kenya haike kemberenga ora ko inanti Azubair ibn Awam amma fatina na bure to nguyen ko tunya yama wala ko nan di nguyen kote be ganya ma kin al-ghaba wati kana al-ghaba himbe yiten gabenga wari lambu ngari nguyen kote ke siren mosri Azubair ibn Awam ma ga nguyen kote ke qobono kotabe tar ko gumunda koyi nanti ara nguyen kote ke ko kame aro tanyere wujunu ara nguyen kote ke ko kame aro tanyere wujunu Azubair ibn Awam hawari Rasulullah ara nguyen kote ke qobo kenye kembrenga Abdullah ibn Zubair ganina gaga kotabe kenna yin ko tegera valeur ngita mosiri kenna ara valeur ngita kita asigi al-ghaba ke awmuna na gaga ara gangon kato saruno mena nanti Zubair nguyen ko tebe gono wadi kenna al-ghaba yitunga wari lambunga bunga wari kembirenga no ken no ne mante tiwo munda na gaga kinga ya watbe kita sergabe da qarhay nanti wa khono kita ara no kuke nguyen ko tegara morsele na ya tawra gabgabe ara morsele na tawra gabgabe kita amorsolente ke atandira su ara kenga kame ujunu
ata andira su ati kengo gagene kame ujunu ara mo ngote mursale na gawni mosiri kembirenga ati tandira su kengo gagene kame ujunu kom lengi kota yogoti na letuse kembirenga ara ata andira su ga kame ujunu kenai Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhuma kenna ya ken ngore go qarhanten Zubair ibn Awwam ya aken gore kamuna ati wujunu ken qarhanten Zubair ibn Awwam ya ken birenga Abdullah ibn Zubair gara ngi ko teke gaganden jo pasa ara hoggabe gagari ketara gangon katu serundo mena nanti Allah ko mun serebe tamonga ne Zubair ibn Awwam ya keta una menyi Zubairu tekeri wadi tebera al-ghaba una menyi no keta iwo itamonun tuwara serasu tamongo Zubairu ya annandiga Zubairu tekeri wadi tebera al-ghaba annandiga no iwanta montuwana kembirenga okara ko inandi kenai Abdullah ibn Ja'far Tayyar kelle nyugo Abdullah ken kamuna ati wujunu ya tamoyi Zubairu ya qariha nyaaren kama kembirenga ken khana diga ken no koy agada no koy ata Abdullah ibn Zubair adiga hale ati agana linganda nge goreke kamuna ati wujunu ke agana linganda nge ya hanan kallegeri ngo ya hanar na tono agana linganda koni kinya ya wati be Abdullah ibn Zubair ra Ja'far da nyugo kyara jabi ati kentanyana parce que ti Zubair ra wasiqan ya kinige ina tamonu kutuwa kembirenga serenta ya hene khallen besu khallen yantugene serasunta ya hene khallen kembirenga Abdullah ibn Ja'far ti Abdullah ibn Zubair dangan ti kembirenga ngewo taku sara nu naati ngewo kemutunu ngore ke place ni wara ko enanti ara sara gabe sara bane su ani kenga na kame ujunu okara ko enanti ke kamuna ati ujunu yani Zubair ma kembira ti go sara nu naati utunu e kamuna ati ujunu ke baten kembirenga Zubairu Abdullah ibn Zubairu ara saranu na tutu na kini Abdullah ibn Ja'far ya radiyallahu anhuma kemira mu yangote ke asukobe ora ko nan tara morsele na gaga asuka humanten kobe kame ujunu kemira himbe ga to Kenya saranu naati aro tande asukobe na Kenya to kemira uche dange halle haju gora Abdullah ibn Zubair kita do Muawiya bangiya kembira kenda Muawiya wa Sham ken kotanga Abdullah ibn Zubair haji wala kita diga ken paju ya abuni Muawiya no khuma kembira diga kuine ngara Muawiya yi isanga sonnoni ken noni kenda yi Muawiya awi sanga sonnoni Muawiya ibn Abi Sufyan kenda yi kenono kenda yi Amr ibn Usman ken khanawo sanga so ken noni aro al-Munzir bun Zubair ken khana sanga suke noni aro ibn Zam'a ta lenyugo ken khana yino isoro na da sanga suke ri ken Abdullah ibn Zubair ro ukamana kuine ngariya ken ya watu be ken nayi Zubair ibn Awam atambon khibarake asankiro bangin sui akhbaran ken ro no gabe nanti tambo ga mun tan koreni bo aye kamana tebe ga ken al-ghabai ken khana khibaran ken Muawiya kembira Muawiya Abdullah ibn Zubair tinni tikembira anda tege anda agaga khamo anda mursale khamo na gaga kembira Abdullah ibn Zubair al Muawiya jabi ati ikira tege mursale na ya tandiranga gabe ira ya saranga gabe kembira tande su ira kenga kame ujunu kendi Muawiya ratini tela suqbe wa ati ayita suqbe tiqata kute tandiranu nagati aro tande misali lengi ko tago wa famul mobe wana hectare njati nganati hectare na aro tande misali lokwa kembrenga ta to tande na aro tande kinga ya watbe al-Munzir begani Muawiya sanga soke non ken ko sagare kanne to al-Munzir ken ko sagare kanne do tawa tigira sara bane uto kame ujunu igo sara bane ko bono kame ujunu kinga ya bane kenna ngala Amr ibn Usman ken qahanati iki qaw sara bane qubnu kame ujunu kinga ya Ibn Zam'a ken qahanati iki sara bane qubnu kame ujunu kembira to sara bane aro tande ken Muawiyati ike me o ken qubnu kame aro tangarage ujunu
sarabana taganeke igo ken kono kame aw tangare wujunu kembirenga Zubair ibn Awam ateke asuka humante unkobe kemo yari asuka humante unkobe kemo yari kendangi hale kendangi Abdullah ibn Ja'far ora ko ina tara saraw nagati kini himbe ra saraw nagati utu igurem place ne ken kana tlani qalenga Muawiya saran kunati ara gagai kamutu mi wujunu akenda ko kamunati wujuna kembirenga ara gagai kamutu mi wujunu akomi aken bonifise tikamu hili wujuni akoma ra tonon kita tikamu hili wujunu na sabunya akenda aken gorei kamunati wujuna dongu saraw nati kina kinga kagendi saraw nati gaga Muawiya hila khari kamutu mi wujunu kembirenga kebega na Zubairu tege wadi tebira al-ghaba Allah barke lari kenna buri gabe ara ken kita ara kenna buri gabe kita kembira kebega na Zubairu Abdullah ibn Zubairu ya ara Zubairu tamun su komanten tuga ari nanyima tambo hoga Zubairu ya kengani wujine tawrama wujunu hilli aro kamu ilu wujunu ara su komanten tuga nanyima kembira kanu benu ga Madina kanu benu ga Basra himenu ga Izmit himenu ga Kufa ara kun su komantenga ko Zubairu megara nyamar mowe Zubairu ti ana kanu kusu komantenga kembira kana ara kanu kusu gaga ko Zubairu gara nyamar mowe isura goren kita kenna kanu go ira valer kita kanu tamiro bane kenya nyama Madina kembira kanu kusu valer kita ketara gor kembira gor khore nya kita kanu go tambo hoga Zubairu ibn Awam kanina himen yandengo na Abdullah ibn Zubairu hamindi ara tambo ke su komantentuwa ara tambo ke sutuwa keta tamon suka tugena yeme Zubairu remun kutu irikata igra nywa kena Abdullah ibn Zubairu ya uti aywa o hawa tamon tugena yeme kembirenga o goren kute kenta andi oro menasa goren kute enta andi oro mena kinga ya Abdullah ibn Zubairu allemu ko kutun jabi ati kunata Allah ikenta kenta andi tima sino nati dangi hale sine su iwara hijiyan qur'ani igana da hijiyan qur'ani wo gangu ne nyana nanti ndai sirebe tamongo Zubair ibn Awam ya annali katike ike watu wana kembirenga kenga na dangi watibe yogitena khentani tarqu gumunda ko nanti kendangi hale Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma sina su anyira hijran hiju wana mei mina yana mei arafa aw gangun katunu aw tirna nan Allah nai sirebe tamongo Zubair ibn Awam ya annali katike ike watu wana rasina hana yake mori na sino hilani yake mori na sino sikani yake mori na sino natani yake mori birambe sino natiga time kembrenga kitena qen taganinde ar ken kiten saunde yirago qen tagni kenna ya Zubair ibn Awam ay awasi ati inabure tamon gunda tugena me keta naburen kute tagni sikandi awasi tikenga tina soronda onya kendi katani sikandi ke tina ken katani sikoi kembrenga kenta anisikani na kengini Abdullah ibn Zubairu mere muwa kenga na kisimarua Zubairu me kisimarua kembra ta Abdullah ibn Zubairu mere mu ta anisikani ke ta anisikani nan kinukunwa kembra ora ko ina ndi Abdullah ibn Zubairu lemen gabe nyama lenyu kabi aro lenyaru kabi kenya nyama kembra Abdullah ibn Zubairu akitena kensu komandenya koma ga nyamarta mobe ara sulusu muwari sulusuke ana kenta ani sikoi kembra kenta ani sigani na kengini da muwa kembra nga sulusuke kute awe Zubairu gara wasi khanu benuya ara kundun kara kinga nya watibe kesu kawmande tarqu gumunda koi nanti ala rabbarke lo Zubairu nguyen kotukuri idan nabren gitar mosri igara nabre bekita tarqu gumunda ko nan di tambo ke su ko manten tuge halle tambon su ko manten tuge halle bakari tigame ti gorage kuten to wujine tawra matankarage wujunu aro kamu hilu wujunu ti gorage kuten to kenye tambon su ko manten tuge halle bakari goren kuten to wujine tawra matankarage wujunu aro kamu hilu wujunu tigenya to goren palle tikembirena Zubair ibn Awam radiyallahu anhu ti yaru naati ya nyama kembere ira sumunu ira gorege sumunu gorebe ga to hale kingani wujine tawrama tangare wujunu ira sumunu buguni asumunu atane segundi kinni yarun kallenga
ayag yaku kembere ati yaru na ta nyama tigembera sumunu kedi yaru ku gara himbe kita aw geme ira sumunu ge tani yaru kuro mena yarmbane sura wujine tawrama wujine aro kamuhili wujine tawrama wujine aro kamuhili ago sumunu ke gemu wujine tawrama wujunu nati aro kamusegi nabrige sumunu gemu ken yarmbane sura wujine tawrama wujine aro kamuhili yarmbane sura kengita ay wujine tawrama wujine aro kamuhili wujunu yarmbane sura kengita ay sumunu ke su kamanden gemu wujine tawrama wujunu nati aro kamu segi wujunu wujine tawrama wujunu nati aro kamu segi wujunu kemra yarmbane sura wujine tawrama wujine aro kamu helu wujunu yarmbane sura kengita isumnu kemra nabren kute ira tani lenyugo lenyaruna abdullah ibn zubairu alla rabbarkero aho to ontunde agara mu yankodu benu to alla rabbarkerari tambuke su ko mantentuge azubair ibn awam ay mira ko inandi kenan nursami wati su iwo laru kasana ti zubairu kamanga kuma ay megari nyamal mobe igana laru kasa alla wanne woni alla hayran ne woni ketambo gabe asuko manten tuge ke nabre monta khore tlan to halle qinta lemu nda nabre kita kala kare ya ma ya kuyime ban man sura ke monta kita kembre nga zubairu ibn awam akhbare nangiri ajo paranga na lawara mayre har sa ho halle qa wasige ne yere o dangeti sahabata na kallenga alla harin sahabanu kibarin ni suyi men kama kanga ine taro gum da hono kalle ko na gilondi wo hono kalende honini inda kibare me ko ne honi me men kama be sulillah ala kembere nga oni dangeti alla harin sahabata na ken badir dunge ken sahaban kangai wadi genda hatib bun abi balta ken khana kibarin gabe mo ay men kama epi kata gabe nda kita badir gajangen palle kataun gabe nda kita kaken kataunu allati rasuyaha paske allati badir dungonunda i'malu ma shaytum qad ghafartu lakum tiqra hogoli himbe gana khanunya hama kinyan koni badir dungonda kembale hadi ibn abi balta wa kataun gabe koni akhbareni onta nura khello kunsu komanden o himbe koni dro badir dungeni ara badirinya ara hudaybiya sulu hudaybiya nya ara gaje gabe nya do Allah haren bate Allah hare inga yi kamana kinda ya kata hangamanwa wadi kenda murasalatul muluk agai leteren kin kata hangamanwa ken hijira insino tumindi Allah haren da leteren kin kata hangamanwa ara ke yugo ke sahaba yugo badr dunge ken hatib bun abi balta ara ke qi kata misra hangama ken muqawqisiya kinga ko ni nanta Allah haren saundinga an saundinga anta sire anta khini kemra Allah haren saundinga a saunde wi sahaba nu su komandinga kharan gara ya ma badr dungonu Allah haren saundinga kun mosiri kembra Allah haren da ke sahaba ken ken hatib ibn abi balta araqi kata muqawqisiya ni leteren kin anda kin muqawqisiya muqawqis ala letere ke jabi mosiri ala digangabe ko ni ara hadiya nu wonun kini Allah haren kun hadiya nu wonun kangai Allah hare ko mi arabe gani Allah hare ma kene atara ya garenga wati kenda mariyatul khubti mariyatu ibrahim Allah hare le wa ibrahim ke ma yani mariyatu ya ke hangama al muqawqis kena kin Allah hare ngana ya hadiya Allah hare ngan kenna ngale hare be go Allah hare ma wati baale har khore be ga ma ogu suna ngana wati har khore khi wati baale ke baale kulle be gani Allah hare ma wati dul ke hangama yugo kene al muqawqisi kena kin Allah haringa na ya hadiya ya ara ambar juranu ara parfen ara gabe a kunkini hati ibn abi balta ay talukin Allah haringa hati ibn abi balta ara dombolo kini kenyime ay mek ara hokina ayme kembrenga hati ibn abi balta Allah harin sawra on sirani qatar gumu khwar gabe ko ni ay men kama ora khentar na katuma qatawnu benu gara kita o kono himbe konita na yana ay men khoro kenni badir dungon gara honya Allah wa ya hana kembere nga kibara be ga dangi maka Allah ranga letre be sa hadi ibn abi balta gara letre be saha anya akhini makan ko na Allah ren gundon poi kundi me kutu kembere qur'ana ay mega yan kana kendi na jiragi ken qur'ana ayat khamo atiya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya
qur'ana ga jargina ti serebe nuga limanan ka kinga ko nan di sarani alimanan ka untin parce que qur'ana da jo patikenye kemira Hatib ibn Abi Balta Allah harin sahaba qur'ani wa Badir dunkani tarko gumda ko nanti arabun kita gajamu benu ga Allah harin ke da arken su ko mantenya gajamu benu ga Umar kendi ara ken gajamu su ko mantenya himenu ga Abubakar kendi Umar kendi Usmana ke taro gumda ko nanta Fati hijira tanjike sinendi hijira tanjike sine a Fati kenyere kembira na wunto tandume arusino krai a Fati na wunto ke tandume arusino krai kembira Badr dunge tanawono wati genda Sa'ad bin Khawli maula Hatib kembira Hatib bin Abi Balta akome kan horonde wono wati genda Sa'ad bin Khawli ken kahana kenni Badr dunge Hatib bin Abi Balta akome kan horonde kembira ken kan Badr dunge akenda Badri gajangenya kakema wu gabe kita kebe gani gaja salama un gajengi hilandinga kingani Uhud gajangenya aken shahidin pragu Uhudi gajangenya kingani Sa'adu bin Khawli kenna ngalo marem oni dangiti himbe wati genda Mus'ab bin Umair kemberenga aken sahaba yi atwinden mosiri wa ora ho gabe koni akhbareni gili o wala la khinga makanta ngati o gay kamana makka ala rendi sabanu ngai makka watibe salama woni mpananu serebe no garo salama wadi sabiquna al awwalun min al muhajirin kamera ora Mus'ab bin Umair ora ho gabe koni akhbareni kwara bega dangi ari mana ara gani degre be imama ara gay degre be makka honan kayundo menawa ira aga ira suru benroni ayira men kuma ni ma Europe na lakine an ahi gani ali mara mobe ara ga salamawo agara dawwa be kita salamawo ni aro iga hijra hana be gana ndia Ethiopia atakanyi kundi aga yin sagane na likota be ira me be gani kina ira meke ira meke ga illa hala be da abbo onde lihi la khabe ga wai Allah harenya anga tarare duro Allah harenya nyimbu ke yunne mante gore ngabe nga amma akarken suri nan to kirike bate salamawo killen kama ahaiga heto do salama wonya bate ahinelo Allah harendi Allah harenya nganyimbugo kembrenga kenna hale afati kota Uhudi akento Uhudi gajangere a shedin prawo Uhudi gajangere taro gumunda ko enanti Uhudi kota aken nyiramu amandroku Uhudi kota amandroku benu ganye akendo Allah haren kallen bugundenyi mosiri taro gumunda ko enanti Uhudi kota angana ama ndoro kello mo aw ila benu gaye angana war dura ma amaro Allah harentun bakamel bo sorota mi bega sigi Uhudi kota kunga madunga na nguru iga sabati Allah harentate akenta khawkun sorota meri ata khawkundi kembele sahaba gabe wono Uhudi kota angani kunguru ka sorota mi bega sabati ga mawuru akenta khanyukundi akenti ntonde Allah harenga mosiri ma himbe megara kari wati ibn qamiha kenya na kari me akenda kari ta Allah haren kallem fakarla ya kenya mera suma Allah haren yiman kemra ga yangu sala tilwani na kari agara kari bana ala kule jamani tira Allah haren kari Allah langantengo ibn qamiha kama akusaka kule jamani tira Muhammadu kari kenga nya bane kenga sawu sahaba nun taronga ma kenga nya kenda hokahu sahaba nun tabatenga yakusaka wuru parce na sawu nyangu sugoro serebe gajanyume nabiyime an ngana ken kallemu kutenta to agilga bana sahaba no hawje ya kusaga wuru kenna gajan kuten bono ni radai ka kenyi me koni maira Allah haranya kare na sawnya Mus'ab bin Umair ke ko danga amma anyete aro Allah harin ma anyete mai tuni bakamir an siki Allah harin tati ibuna kamiya khonira haidoro adika Allah harin mai kenna ko su akusaga ntilanga ina kare akusaga de kata kai wannan kule tira Allah harin kare ja kenna yara Mus'ab bin Umair ya kare kemrenga Mus'ab bin Umair sigiran gabe ngara onta nora khello kundi ni ko na sabu nyora ho gabe ko ni akhbarin ka mangutu siki wo ko ni akenya imen kama Mus'ab bin Umair mangutu siki wo ko ni akenya imen kama kuma mangutu na kanga iwatna kenda awwal sufara al-islam awwal sufara al-islam awwal sufara al-islam salama o amasare hanhana amasadere hanhana salama oni kenni Mus'ab bin Umair wadna kenra qari'u ahlul madina dungonun qaramo wa muallimuhu aro itwana Allah renda kenya qi
akenya madina kon qaramu ni qur'anai yero Allah renga wara yero Allah renga hijire nan madina Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu akenya madina kon qaramu ni qur'anai kenan ala sirga gabe tubi akitenga ma yero Allah renga ni madina kunyu woni Sa'd ibn Mu'az madina kon yungume Abubakar hay makan kon na mobe muhajir nanu yungume ngana Abubakar mobe lansar nun kana yungume ni Sa'd ibn Mu'az ya ke mori Sa'd ibn Mu'az be afatiye la resi nyonyo la resi sarle Sa'd ibn Mu'az fatiyenga tanyere wujunu malga kunya nyanka baga kamuni na li hadari Sa'd ibn Mu'az janazana kemina Sa'd ibn Mu'az atubi Mus'ab ibn Umair ya kitengama aro aqablan su komande wadi banu Abdul Ashali iqablan su komande tubi Mus'ab ibn Umair ya kitengama kemira Mus'ab ibn Umair amisali sikanina kangai wotini akenya ni misali honnan kayu nangani honnan kayu lemnu himenu garo salama woni lemna woni nay inne manteni na burengu maga kembirenga akenni misali kendi mosri akari na brendi akari i honnan kaya ulungendi nan tokiro Allah harembate ken ko tan nayi salama o tora ngurai angana ro salama woni tora begawai ken ko daga kesuka mante aro salama woni kembra wati Mus'ab ibn Umair amma ankutunga ben mosri ka o wasenetike aken serin prawo uhudi gajange a serin prawo uhudi gajange uku aken serai serebenu igotini ifati nayima hoho yiga itakhin khundi ili takhin khundi manten sutu lagara ima ho kita dunari gili takhin khundi kembra Mus'ab ibn Umair ni kunni serai serebenu ga fati wa in fati wati we kenna islam umma khair gabe kita hina ala islam umma khair gabe kita hina kemira serebenu ga ma ho yiga itakhin khundi dunari ili qalenti manten su kita lagara kun Mus'ab ibn Umair nay Qur'ana aya yono kenyanka kwari Mus'ab ibn Umair ken Qur'ana aya suratul ahzab Allah watini minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdilan Allah ke Qur'ana aya yankandi kwari Mus'ab ibn Umair aro Usman ibn Maz'un aro Ashhal ibn Zurara aro Hamza aro tanyere serebe ga kara Badr kota surata no natun mi ga kara Badr kota aro himeno kara Uhud kota tanyere sere kemira ke Qur'ana aya yanga kwari ke halan salama on gare khairin gita silaminu igari na burenga be gaben gita igari hangama o kita hangama o be khorenga ni silaminu le duna mara ke ya kudangi halla kemira kota ya Abdurrahman ibn Auf kotai na to taunu kenna ya sumunten ayini sumunkutu aga yini sumunkutu aya khalite yigandi none be tawro gumna ko nanti aw tawra manu karagi baka siro sintabana yigandi none aw tawra manu karagi baka iliken tawu Abdurrahman ibn Auf ure giliken ya bane Abdurrahman ibn Auf qarenyanka sahaba hananu benuga fati gilma sabunu merunu ira himenu gara makka ya dome aro himenu wa fati uhudi aro himenu wa fati badiri akareli yanga kundi ati qoni ala ndaka mun kun qalenya kini ya dunarre ati masabunu meri aga fati uhudi kota hari yirame bego nyana yirame bega nya kanninga yiranti mante mai ugana fudu na yongula la kendere tanu baka yana fudu na tanu la kendere yongula baka mala rengoti una daranya kutu ina tanu la ke unsuturtai kemberenga nayi guren gaben ko mama aga islamu ko tabe bananya yi wa guren ya mama kemberenga kuno hamzanu ati kun fati na islamu ma khairira ta kallengi kun pai na buren gaben pai kuma khairin gaben pai kuma ati kuna Allah mi kun kallenya kine mar da kinya ya bane yiganu be gawo aure awu amaka ta yiganu ku yigana a karinga yanka saba hanan kuri amaka ta yigana ke yigana ken karanya su munde kemberenga sira hananu benuga to islamu wuli iga wotini ga makere ho iga dunari ire kalenti manden su kita lagara keni Mus'ab ibn Umair aro ikapalemu Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu ari ikapalemu kembere ngo maremu harsa badri oni dangiti badri dungonwa sahaba yono keni sahaba qorai ahi atu inden mosiri woti kenda ukasat ibn mihsan aken khanani badir dunge ukasa bun mihsan aken ni badir dunge ora ken kibaren kuni ora kuna di badir ko ta himbe ka hanga kose
Allah harengara gumantu na kine tidiga diga gajen ya tike aga saw Allah harende an kanage nan diga gajen ya tai aku saga ile na kahanga wadi ken kahara al mauna kimira ukasatu bun mihsan sahaba ni atu inden mosri ura kenya ya talinga wati serebera sabaqaka ukasa Allah harengara kengoni sahaba bira tarugum na koy nanti ukasa bun mihsan ko da Allah renta onde ishaban do menaka ara koy nanti tanyere wujunu sire ti kungono iwono arjana ne unta tirni unta sege aw ko ni la dro qagri alo arjana tanyere wujunu sire Allah rendi ma ankutun ko ni hadisanundi kemba kun tanyere wujunu sire Allah rengra kengoni kenani aw taun sahaban do menaka kinga ya bane ukasa bun mihsan akusa gagiri ati Allah hare duwa unyingira ngenka hukuma Allah haran kusanti ange muiri ange utanyere wujunu kuseren kembe kenna ya ale sahaba tana girnan sigi ta Allah haran na duwa unyikira yake kanka hiya Allah haranti sabaqaka ukasa ti ukasa ran sama keda tarugum da ko inandi hinto aw gabe wokeri aronya na ken sahaba nturi Allah haran da ko niti hinto aw mara ko nanti ukasa ran sama kenya haramparen dinanti ana ko nanti anken ta khenture kenya ne yugo kenya butunu mosiri ken sabra Allah harin pinto awu angara hitu momo an Allah harin palle adiga men sunu hinto awuni anyam golle asuka mandene hinto awuni kenya sabuna ra yugo ke jabi ati laqad sabaqaka ukasa to ukasa ran sama kita yugo nyimenta wala ure kama ho kembira ke sahaba ken ukasa bun mihsan akenya ko nanti tanyere wujunube wono arjana unta tirnu hohoy aw ko ni radro qagralo arjana kembira to ukasa bun mihsan aw ken tanyere wujunu seren kenna ni hale hadisa wono wad hadis ummu qais hadisa ke ala ren mi diami o ko ni ken kahanara birambe ugade baqiya qawrunga baqiyatul ghargad ala ren gano kotai kenna ni aw sahaban jama'i wori Allah renti tiga qawrunga be haykin ni baqiyatu ya baqiya al-ghargadi ti al-qiyamah ko ta tanyere wujunu sire kemo gilli baga ke qawrunga Allah o tanyere wujunu sire wundini baga ke qawrunga ni ronda arjana antu sege ne andi tinni hohoy tanyere wujunu sire Allah rengo kemu ni baga baqiya qawrunga ni ronda arjana ne amati sege ne kenya sabun sahabanun sunya qanunu ihurenna lo baqiya qawrunga sahabanu ya qannu ihurenna lo baqiya qawrunga kembere kebe ga noto ana qorunga imam malikinu isuka mande mpurena nwe fatimatu zahra unu nande ara sayyidina usman nwe ihurengo baqiya qawrunga hure har hana begaro wati kenda usman bun mazun kempanalo baqiya qawrunga kembere har lenki kotake sai su ga dia hijen killenya kama anga dia hijirana madina anga na fatima madina iwa mpurelo nini baqiya qawrunga na sawunya kanu sawura Allah harin baga ke dia mebe ko nandi tanyere wujunu sire alqiyama ko ta Allah ken wuni ni baga ke qawrun kai kembire nga kungono arjana nay amayati crossinde kendangi hale qawrun kan sire hana jama hana bego gilinan kawo Allah hare birambe wuni nembutunga na fute Allah hare ngo gilli ashabanu ko hilli kina Abubakar Umar kungo gilli kembira baqiya dungonu kungo gilli nan kahiya baqiya dungonu kungo gilli jama'ana be kapa Allah harin alqiyama kota alqiyama budu woni nan budu na fude keni baqiya dungonu kembira nga aqanun deni sirbe gana moyen kita ampuren na lono asirin islami be gana moyen kita ampuren na lono asirin mosri ke digan kanne sabura kembira ukasa bun mihsan tanyere wujunube ko nanti wono arjana Allah randa koyi nanti akenwo kundi kennan hale ukasa bun mihsan ake yara gajanga ara badr gajanga ara uhud gajanga qanda kin gajanga ken la azabin gajanga ara kenya ara qaybara gajanga hudaybiya sulu hudaybiya ken bayatu ridwanu ara ken khananya Allah harenga ati gajan khore ho ganya ukasa ranya malare ngawni fati alaren fati halle sena bagar khalfa'u ngati gajanga baga giri wati kena ghazwatul murtadin sir murtin tonga janga himelu ga murti nanti unta jakan tuwana honuti o konu mambu salama oni honuti ayo salin konta jakanya tuwana kembirenga gajanga baga giri kaza hoggabe nyakende ka yugo be wono wadi tuleha dongu kenga jange tuleha tu bun khuwailid al asadi akenyi gara annabi maon qiri
kati du ala ren fatale akinda digilare nanti ikenya nabi nyime abaga bani asad qabilan serewan ati kenya nabi nyime kemira sena bagarra gajangen girnde katai kin gajangen yungumau ara kenkini khalibun waldiya kemira khalibun waldiro ke kure o kasa bun mihsana nyike kureri kemira khalibun wal gadiga yirago ra gaja ara gajangen yankani no khuyo hina nasrohi liwarra ti kuna nga waju ina khiri kata alla dinanga na sawnya kemu salama woni mare pew fasati ken nabi me islaminun ka aga nay kahirin gajana ana qilla hana kata alla dinanga kemira khalibun walidi ara ukasa aro sahaba yo ara kunqi kata tulehai nanti an sage kata salama wa an golli to qur'ani an toni ta alla aro alla fare undiga waju kemira kundiga tuleha no khuma dro tuleha garwari ama hinu hilirari akosa ndi unakuri anukari kenno kusu tuleha aranyamaren kini tunukari ukasa aro ikapalema ukosa garukari qalbun wallu nyigaru qiyanan tunga waju kembre ngarukari kembre ukasa aga shehirin purau gajame beri kennike tuleha iganyira tuleha gajame beri gajame kay mumawi khalibun waldama kembre ukasa shehirin purau kenga jangare badiri dunkan kembrenga ukasa amare me wonyino ken kahanan badir dunge wati kenda abu sinan bun mihsan ken khani badir dunge kembrenga ken kanara gajangabe gabenya aken shedin prawo khanga jangeri kay barak gajangi aken shedin prawo kay barak gajangeri kembrenga abu sinan ge are ngon kahanan yino kenda badir gajangi ken badir dunge wa abu sinan akomi abu sinan bun mihsan arire yiwo sinan bun abi sinan bun mihsan kemira ken kanani badir dunke aken wa serebe no gara bayato ridwan ken hudaybiyai ara ken kanaya badir yara uhudinya kay lahzab aro sulu hudaybiya ara ken kanaya kemira aken fati hijira tanjike aro siko hijira tanjike ro sikandi aken fati kemira aken fati hijira tanjike aro siko kembira kenna ngalo mare harsa badir dungonu sahabai woyin wati kenda shujau bun wahab aken khanani badir dunge shujau bun wahab sirhan hananu benu islamaw aken takhawkundi himen wa hijre nan ga habasa aken khana atakhaykundi aro himen wa hijre na li madina ora ko ala rengai letran kini kata hangaman wa hijran sunu tumuni wati gana armusla limuluk almurasalatu ila almuluk kembira keyo Allah harenda kekhi Allah harenda kinna non kai kata hangaman wa ira honun kai kata farsingo wa ira honun kai kata rum dungonu wa aro misra dungonu ira honu ay ke sahaba yugo kinan shujawiya Allah harenda kenki kata Haris bun Abi Shamra al-Ghasani Allah harenda kenki kata kinya kembrenga ni leterenki nai nanda salama wonya ren kunara kembrenga ke sahaba kinya shujauya badiri gajanyu gongani taro hugumu ma khibar gabe kona kenyi menkama kembrenga harsa badir dungonu ona diga kebegani shujau ke taro hugumu na ko nanti aken sherin prawo gajange beri yamama musailamatul kazzab agara nabi maun kali kati du nanti kenya qihare inya nabi nyime sena bagarra kurele mungendi nandiga tundia gaja kurege yung maun khalibun walid sayfullah almaslul kurege yung maun kinyama kura ko nandi qur'ana dursanun gabu sherin prawo kinga jange kebe gan kewa shujau a sherin prawo kinga jange yari na wunto tampilesine yamama gajangin na wunto asirin brawo kenga jangari kembra o maremu harsa o gana digatai sahabata na wono wadi kenda muhriz bun nadla radiyallahu anhu wa kan qili al-akhram ken qanani badir dunge muhriz bun nadla kenni badir dunge
kembere na gajangai waddo mi qenne silaminun kamana ni idawanun qoro wadi ganda Huyaynatu bun Hisin al-Fazari. Huyaynatu bun Hisin kira ya maslamaw ari remu ari qablan siru iri nandi silaminun jakan naburu wajambane no khube uri nandi silaminun naburun qoro nandi gatiya igadiati kenno qusui Allah harinda gangon katu nandi seruni monsoni kenno qusui seruni monsoni ni sedu honun tunu nandi inna burukum mage nandiya inna burukum bate kenna Huyaynatu bun Hisin al-Fazari ikun kwani rahobu itabatenga yo kama nandiga qatar gumuna irwa kiriya baka sahaba yoy iwadni kenda Salmatu bun al-Akwa irwa kiriya baka kin tini to kama nandiga birambe iya go Huyaynatu bun Hisin al-Fazari ya wai yiti darumure no kuygono wotini iwadni kenda غردي gajan ke mira to gonsa kenyi ta yite be wotni kena غردي yite wana to en غردي kenyi gan gaba ken no kuy kembra ken غردي ti kunyi tu rara yawo Huyaynatu bun Hisin al-Fazari aro ikure lemwa dawanu ngima ti ka kenai al-Muhriz kenya besukane kenai al-Muhriz kenya besukane kembra qada Abu Qatada kento kindengai kembira ike kanu Salmatu bun al-Akwa irwa ke hilla baga kenya ati ke kanu al-Muhriz kama kiyani Muhriz bun Nadla ike kanu kama nadi tora mara kida ike kusana nga barta kane eti ya Muhriz andu motu ange mbay besu kane ko kan gajalle muyi am fananga na de na mari ka hanire na hikiyan andu motu kutundugu kenya ya wat kemira ige barta kane ige ta dangani ya Muhriz andu motu am ange mbay besu kane am pananga na de na kudu manki una mari tora kiyan kemira kutundu ko sunka hona ndati me kiya ko wati be tarike jabi atin nai ango tongoni te Allah na ango tongoni ti kota lagariya na ngawo an saundengo arjanan pinga an saundengo yimbe pinga nan tawono kemira ma barati ndo shehidin prauna kembena ige kusaga buakan ikira killenga lawarala kenno kusu yar dawan wurli nandiga nyoro serukuri aga nyoro serukuri kenna Huyaynatu bun Hisin aranyugo Abdurrahman aray kenya o halle asi wonga mara gajanyoku kenya o besu halle kembra aga nyoro kendi bane kenno kusari ka hanfosi ketara ken sinta nyimen kutu ken kan gajanyen ferey woy na sinta nyimen kutu purke akamene nan kanu seni kenno kusara Abdurrahman bun Huyayna bun Hisin akusagara ken sinta nyimen kutu ken ya bana Abdurrahman ken Huyaynatu bun Hisin ira nyoke akanu bana kenna bunne wo Abdurrahman ma ken kusagara kenya na Muhriz suha bunne ke gila kusara nya suha ken ya bana Muhriz ashedin prawo aga shedin prawo kenna yi ora ko ina dis sahaba be ganiro Muhriz bun Nadla halle kenni Abu Qatada ya nyira halle kemra Abu Qatada kenai Abdurrahman gara Muhriz shedin brawo akana rasita na wariga tiwo imonsoro nan seduken kama nan yari kutumbade kenno qosui Abu Qatada ken kanari na ligemai karai bunne wa Abu Qatada kana ma ken kanari bunne na Abdurrahman suhakin Huyaynatu bun Hisin ran woke Huyaynatu bun Hisin ran woke Abdurrahman Abu Qatada kanara bunne na suha na kari kemra Abdurrahman ra Muhriz kari kemra Abu Qatada da kanara Abdurrahman kari kemra Muhriz zagara shehidin prawo be mundu Allah ra neundara aw khome akem muradu imani shehidin prawo kemra na Allah ra shehidin prawo neundara gajange be woti kenda gajange be ganya yiti daru no kuma woti kenda ghazwatu غرد gajange kembra ken shedum brawo kenri Muhriz bun Nadla kembra o maremu sahaba tanawono ken sahaba khore ken Badr dunke wadi ganda Yazid bun Ruqais aken kan Badr dunke qatal hugumu ma qiware kuna ken yimen kama hotanawono wadi ganda Sayyidina Rabi'a bun Aksam aken kan Badr dunke ara Badr gajangen yaro Allah arambati ara Uhud gajangen kananya ara Lahzabi kinga na ghazwatul Qandaqi ara ken gajangen kanya kembra ashedin prawu Khaybar gajangen ashedin prawu na wonto tanji kesine
a sherin prawo na won to tanjige sine kaybara gajen kin akoy ni nan ta sherin prawo lemna woni kemra kan sherin prawo sawmu kori ti yahudiya yi wana kare wadi kan yahudiya al haris kin yana kare kaybara yahudiya yi wani ati kebe gani sayyidina rabiatu bun aksamuya ti sirani addepe sigida mangile mai kwa ti ser de pe kenna gale harsa badr dungonu sahabata nono wati ganda saqif bun amr bun shumaik aken kana ni badr dunge ara uhud gajanya ara lahzab gajanya aken kana shedum prawo kaybara gajanya ke gajani bane a shedum prawo kenede ati yahuda wana ken kakari wadi ken yahudiya asir bun rizam ken nakari ken ngale harsa badr dungonu sahabata na wono wadi ken malik bun amr bun sham bun shumaik ken kani saqif bun amr akhi wayway aken kana ni badr dunge aken da badr nya ara uhud nya ara ganye gabe nya ara gajen gaba Allah aren ngaran tawo gajen ho ganya ara suka mun dinaro Allah aren bate Abubakar ngaran tawo ara gajen ya ma gajen biga giri kinani musalamatul kazzab gajen ya aken ka hana shirin burawo kin gajen yare aken shirin burawo kin gajen yare kin nan hale sahabata nono wanda kenda mudliji bun amr bun shumaiki akwai shumaiki renyusiki na badri gajaniya shumaiki a renyusiki saqifu bun amr bun shumaiki aro akwai amr bun shumaiki renyusiki kunyan padar badr khuraini ahana saqifu bun amr bun shumaiki ahilani ken maliki bun amr bun shumaiki askani ken mudliji bun amr bun shumaiki qahillo kesu sherin burawu qaybara gajaniya banen serin burawo kaybara gajanya banen serin burawo yamama gajanya bokebe gani modeli ya sikandi kembere kenga serin burawo gajanya beri tarugu makengon kembere aro abu makhshi kengani badri kurel gajanya woy kembere tarugu ma hukuna kenga yimen kama kembere wo maremu misan singabo o lengi khalike wallaire Allah gana dunga te kotatana o dangin takutana ko inshallah وتنس اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها أو رحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته